Sanibonani, igama lami nguMthandeka kaNcumane omhlala khona e-115 la kwenzeke khona isigameko umphakathi washaya iphara kwasigcine ekuthenini liyashona. Iphara besehlukumeze kakhulu umphakathi iminyaka neminyaka, kodwa-ke kuthe selithule abomndeni sebethatha iy'nyathelo, amaphoyisa agxumela phezulu azothatha abanye bamalunga ethu babavalela ngaphakathi. Manje sila siwumphakathi sizolwela amalungelo ethu ukuthi laba abavaleleke la ngaphakathi abaphume ngoba icala siliboni. Lo muntu loko ukuthi ashonile, lo ukuthi ushonile into ayideservayo obekumele ayithole vele. So uma sisibuka la njengoba nila namhlanje nifike kanjani khona abanithathayo kwenzakalani? Yebo, siyabonga phela sifike namhlanje ngoxhaso lomphakathi abanama-transport ukuthi basizile bendawo, baphinde kwaba umphakathi futhi banikela ngemali, kwaba khona ama-donation ayenzakalayo, basaphotha abantu ngendlela abasaphotha ngayo. Sithanda ukubonga futhi kakhulu umphakathi basizile. So ubugebengu bungakanani emahhabhonweni, budlangile vele noma bekuyinto yokuqala nje le incident? Ubugebengu endaweni okuhlala kuyona sekuyindawo yakhona ejwayelekile, kuyisidlalelo sakhona, baningi kakhulu abagangayo, kodwa engicabanga ukuthi kulesinyathelo esesithathekile nalesigameko esenzekile bazobona ukuthi umphakathi usuthukuthele kakhulu, kuzoba khona ushintsho kube ngcono ukugangelwa nokuhlukumezeka komphakathi. Abafisa-ke ukuthi banisekele banixhase nayo yonke indlela mhlawumbe khona ningasiphawu. Siyacela ukuthi besama bakhona abalalele nabazwayo nababukayo, siyacela ukuthi basixhase ngayo yonke indlela ngoba lana lo muntu esize ngaye oshonile kwakade even nase-police station kakade simbophisa dedele ngalelo langa lelo umphakathi siphathele. So siyacela ngoba labantu abalapha bayasebenza, baney'ngane, abanye bashiye ingane akukho kwangane ekhaya. Siyacela ukuthi nisilekelele kakhulu. Bawungakho ababoshiwe sisibesibele? Amalunga ethu aboshiwe bathathu avalelwe ngaphakathi, and siyacela kakhulu ukuthi abalaleli emakhaya nababonayo ku-social media basilekelele abafisa ukuxhasa bakuthi siyacela ngoba lo hambe siqalile alizi kuphela namhlanje, sisazohamba sisazoba khona, imali isazodingeka. Siyacela bazothikana nabo